Thank you, Doc. Dr. Novi. Dr. Novi. Not tell them that. I'm telling you, on a lima dear chelete, wow. Yeah, hallelujah. Yeah, on a lily pokala chelet. What's about Auslerato? Doc, I think I went to him with Eva Lichelet. What's about late every time? We love on so. We la honna, Elsa's in the work at the Kuta, Abare, Ibue, as we do mail and train. So every time I have I keep at and Tribua. Yeah. He's not joking. And we have many people battle Dr. November we love and Taraka little kisnanix. But after let's asilo, Kono Recadicolo, hopefully we love and that is sang then. What's one Nekiri when Motabuanto Kawen, especially positive, was reject. Amen. La Hakaba, like a baki. Kimutaita waiting Kapakimutanya. Okay. Can I link to the Kirutaka, who Jeremiah chapter 1. Tatum Dimoro Jeremiah, Kilaka, Vita Santa building Kawahala days. Kawiyeta mo prophet wa dishabazaka. But do you know that Jeremiah utuleka rapopela sa itibor kimo prophet? Yo. Awongo. Yo. Tebo. Jeremiah utuleka rapopela ya mai. Dr. Novi. Asatibor kimo prophet. Now, how asatibor kimo prophet? You ask yourself, Babaka batwatuleka rapopela sabu mabona basatibor kimo prophet. Now, dintose ba di buang. Kibo prophet, ba prophet of the mama pillar. That person wa prophet. When now no, there is no such. Or you refuse that or hanana lemu lintomu prophet I declare with the mama pillar bow. Uncle Jeremiah not a saving that to Kimu prophet. Leha Sajo Chaki Mudim. Mudima about okay, Cabana and turn away understand the Trumpeki, it's a fellow we understand the talking Gelito like I can remember. Yo, then he release a mark of the Mapilla bow. But Jeremiah not him. Now here's the thing. They will not get a robot about now, Mama take it. Now when Jonas Aruma Tarashishi, we the guy. I mean, Harun Nive Tarashishi. But how late Tarashishi, Jonas in the Intellimu Prophet of Mudim. Yeah, Alikai. Sibakensero. Ali Tarashishi. When I'm about to buy a limber profita. Hey! Bamudim, Bosatana, even at Rumela Fella Tarashishi. Hey! But it's never prophet. Dr. Novi. You. But that's what I can say. But it's never prophet. Babu, but one Babuadin to be the other. You. That don't know about Babuandin to. Tibedieta hala didi join. That's Muruti. Hana Kereke be the white away. Babu Mutuna went to it because on about one Karadi Popella Mabana Liba Prophet about Mutimo Barbasa. Negirudagan to the Calabun. Keep it about here, guys. You need to know. Even like Kibakala Corban to keep feeding to somebody building. Yeah. But Kababu make like a bone to it in Yaitala, Nekibua, Homama Yaitala. Here's the thing. It's dangerous when you say Tibo Uma. Because on about one on the mat. But mostly about one on the mat, Bassat Borobana the mat. Bob welding to a good mat tomorrow. Have a fisa. Kibarutan Tungwe, I became a prophet Abopilabaka before I became a pastor. Before Kibaburut. Not since ki prophet about Pilobaka, Kibubuor, Kitopila, Kisoka Kibamurut. The problem here, Banabanta Temudim, we emel about Babu Kapar, emel about Rutiba prophet. That is why every time Kauta Mutaranda, that Mutum prophet. Okay. Okay. Sometimes Lemutaran that Mutum prophet. Hold on, you are a prophet. Hold on, look at Nakabuana, you are a prophet of your life. Prophet Awabu Piloba. The only thing you were not prophesy into the good kabupilobao. That's all it is. Because rebelling to the good. Now we have to tell me, Nakupa Mammy. I could tell Mammy getting to the shoe. I can.
Dr. Novi tlela moya o sebedise ka modimo a thobela sa qetile moruta ka ke morata wa motseba ntate Thobela ne le moputi interpreter ya ka okay only interpreter kholo yo we had a very good relationship o tsetse batho ba bangata haholo nna maphuto wa ka fela ba tsuleng kerekeng ya ka ke baruti bo kgosi bo mme makeleng bo mang I can name them bo Lizzy bo mang nna ntate moruti batho ba tsuleng kerekeng ya ka ke baruti most ya batho ke baruti ha ke tsebe sefapang Kimba ena motho o bitsang bishop ke batla le ena ka ke le longkam o bitsang bishop ke le betse ke mang ha se thila mola la mola ke moreri ya moholo ke moruti ke o tswa ona la mola ke bana ba ka ofela ntate ke bona rera kerekeng ya ka na interpreter ke moruti today bo so te bomputile mamedi nda qetile ana te qetile ha re dile hona mo now here's the thing ke batlang go kwala ka yona hore when you only something godima bophelo ba hao ha se ngata wena gona go e bona ntho le yona e bonwa ke batho ke bonkile ka re eme le ba matolong le wena le nang re eme ka tlafate ke ba yetsa mohlala ka when bo Daniel ke bo Daniel bana ba lahletse ka motho bo Shadrach Meshach le bana ba lahletse ka ramol wa hopola ba etsetse ba Shadrach ba ka ba bona monna wa bona mara monna wa bona o bone ke batho bana ba ditsantle ba o bone ke di enemy Nebuchadnezzar ke yana ya boneng a fourth man monna wa bona aninkutlwa amante bo te bonku Dr. enemy yo te bo mamele le mo mamedi Daniel into Nebuchadnezzar ke ra betsemolo ke yana la etseng bana re ba tswa ho tlangwe bo Daniel ba le karamolo then ha ba se ba le karamolo ba monna wa bone o tsama karamolo le bo Daniel Nebuchadnezzar e leng bona ba betsemolo e leng dira tsa bo Daniel ba re Nebuchadnezzar o botsa potso na re mara la hletse bana ba ba ka karamolo ho thwa ba ra mara re bona wa bona ha bone ke bo Daniel ha bone ke ba ka mollo ba karamolo o bonwa ke dira tsa rona now dira tsa rona di gona o bona dintho ka rona ba gona o bona ntho e itseng ka wena they are able to see something about you wena bo sa ibo and ha ba ibua sometimes ba ibua because le siko ba ibua because ba ibona ba be ba re te bo wa tso wena ha re kana bona motho ana le tshete tsena bo hana o bohana wa tsaba doko mohlanko wa no bua ntwe wa ba etsala ntwe nngwe o re batho ba dula ba bona na motho a ba o fa tšhelete wa hopola go ke ha o e bua tšhelete hopola hantle never ntate yo ka ba hana ntho yo batho ba ibua especially o kampa hana o kampa cancel ntho batho ba ibua ha motho negative a ibua wena o ba skatana yo ke yona ka cancel or ke cancela ka lebitso la Jesu eno ska ba itsheya o ska ba itsefela bo itlwela because re na le that mentality or ha batho ba rena tlo ba skatana bo re ha isuka o mangwena and then motho ba rena o ntse tlo felwa ke mosebetsi kapa ke eng o bo re ha isuka o mangwena o nana o mangwena ibile o le skatana ibile rata o tsofela now the problem kore ho bua man maybe ho bua Jeremiah patali tarashishe o bo monyatsa na qetile mamedi ai na qetile mamedi na ke a le bitsa hetsatsene yo tlonne sa hlapa tatsine na mamedi wa ka rata le topela ka la Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry ke live Pastor November and the Victorious Faith Ministry mamedi wa ka rata tatsine na nna sebeke ntate mo ke ntse ke itse ke o tsaba kana go tseding pitso ya ka nna ina lo mferekanya na pitso ka modimang pitso e tsena thata man ke galla ba ba ruti bana ba re God is good all the time God is good all the time I see water ke re ke bitswile ke bua nnete what's about go jetse spirit yes ntate mo goti it's a struggle ka tseleng o hlotse gore batho ba tle kerekeng re dumela batho ba founa batho ba motho ba rata mo ke na le letswalo ha ke re ke kerekeng ya go shapa ke letswalo hlola utlwa ha re le shoma
motho ke na le 5 years 3 years 2 years ke sa kgone e mongare ke dula le face 6 ba bang ba fete ba bang ba lahlehe ba fete kereke ba bang lo lahla ebile motho a ruta kerekeng a ba feta sure a ba tshwafa a ba utla hona le ntho mothibela ngwakeng now ntho e tsang jwalo ke hore modimo mpitsitse ntho e frustrating le nna self because now e etsa eng ona le baruti ba sa struggleng batho ba itlala ha bonolo o bona ke gala ba baruti ba jwalo now ntho bohloko ke ha o bitseditswe go lwanela a kre ona le batho ba bitseditswe go bua le setšhaba yes lo go rerela setšhaba okay God is good yeah all the time I see water yes man of God is my swimming pool eo ke pitso ya moruti ona le dipitso re a kre re a fapang jwale ya ka e bohloko e tshwana le ya David was called to fight and to fight for the Israelites David was called una bitseditswe ho lwanela that is why bophelo ba David ne lolwana to an extent David couldn't build the temple ya ntate modimo lo jana batlo a hanta temple Solomon o na le mantso a buang a re ntate wa ka David ona batlo ga ha temple empa ha gona ka baka la dira tsene di molwantsha ka baka la ntwa ntate David ntate I'm telling you ntate ke batla o jotsa nnete ene ke fila hore ke boemo bo jalo David was not ene ka modimo bleeding to tsana sa dilo nna sa lone le yena o na bona setšhaba sa Israel wa bona ke ntho e tsalang kana because when we check hona jole ke na le ntwena e ke batla tlo sherala mo mamedi hanyane fela le o jana kwa ka ke bona kare e tatile a home hona le buka ya Job chapter 1 mo mamedi wa karata number 13 chapter 1 verse number 13 e re ka letsatsi le leng baraba Job le baradi ba hae ba ne ba le ka tlong ya moheha ya moholwane wa bona ba ija ba ina lengosa la fihla ho Job la re dipholo tsa hao di ne di ntse di lema ditonki di ne ntse di fula pela tsona ne ditonki di ne di etsa di ne di fula pela tsona ke ha ba basha ba di wela hodimo ba di hapa ba bolaya bahlanka bohle ba hao ka sabole ke nna fela phunywile sheba ba basha ba etsang wena tebole mo mamedi ba basha ba fihla ha Job ne ba fihla ba bolaya bahlanka ba Job le hopola ho shwele le bana ba Job ba ile ba shwa ho shwele everything ba bolaya bana ba Job ba bolaya bahlanka ba etsang mara ho ti dipholo le ditonki tsona ba di hapa okay yeah how are you dipholo le ditonki tsona ba etsa jwang ba di hapa mamedi re bala buka ya Samuel wa pele hape chapter 30 then be ke tsekile mamedi ba ke rera kerekeng mona ke a tlatlharela number chapter 30 verse number chapter 30 verse 1 ere ka letsatsi la boraro ha David le banna ba hae ba fihla tsikilage ba fumana ba Amaleke ba futuhetse naha e ka borwa le motse wa Zikilage bana ba ripitlile motse o wa Zikilage ba utshisitse ka mollo ba hapile basadi ba bona empa ba saka ba bolaya motho ebang ke moholo kapa ke monyenyane ba ne ba hapile ba ile ka bona ne now there's a verse e ke rata mamedi wa ka ratang mo David a bua mantswana e re verse number 13 mo mamedi e re jalo David a re okay ke kopa re ba le verse number ke kopa re ba le mona mamedi wa ka ratang verse number 6 ere David o ne tshwenyeile haholo banna bane ba batla motlepetsa ka majwe hobane dipelo tsa bona di ne di utlwile bohloko monna ka mong a llela baraba hae le baradi ba hae empa David a ikgothatsa ka ho tshepa morena modimo wa hae verse number 7 ya ba David o re moprista Abiatar mora wa Himaleke ar a kontlisetse stipe ka ho Abiatar a motlisetsa stipe a tlisetsa David stipe jole David a botsa morena a re na nka phallela ba hlasedi bale ebe ke tla ba fumana verse number e tswelang ire morena a mo araba a re ba phallelo bane o tla fela o ba fumane o be o ba hlatsise tsohle o ba etsa jang o ba hlatsise tsohle
Now here's the thing, verse number 9. Ka ho Dafita aya le banna ba magolo a tsheletseng mme ba fihla molatswaneng wa Beshore mo ba kgathetseng ba ileng ba sala teng. Empa Dafita a tswela pele le ho phallela ho ba phallela a ina le banna ba magolo a mane hobane ba magolo a mabedi ba ne ba kgathetse ho ba ileng ba sitwa ho tshela molatswana wa Beshore ba ile ba sala teng. Now ke ena ntho ke batla go bua tebo le momamedi nna biqeting o bona how ka bala verse number 17 e tla o bolella hore Dafita o ile a thola gapo dintho tse nne ha bue ke ba Maleke ba Maleke bana ba nkile dikgomo dinku le di o tlo bona verse number 17 hore ba Maleke bana ba nkile everything ho no sa nkwa bana ba bo Dafita fe ho no nkwe le ruo la bo Dafita le tsohle tsa bona. Now when o gotla le bukeng ya ne re badileng ya Job again ba ba fihle banka everything ya Job that Job o futsane isitswe ke batho. Come on tate mo mamedi ke kopa le nku yo Job o futsane isitswe ke batho ba bolaile bana ba Job ba bola le ba sebeletsi ba Job mara le ruo la Job lona le nkuwe Job ho ra dule thuthubolong o futsane isitswe ke batho Dafita hore a ithole a sena letho o na futsane isitswe ke batho ba Maleke. Now here's the thing when I'm mamedi wa karata e Satana yentseng. I like the mentality wa Dafita because Dafita was a fighting person. Dafita o re ntate modimo ke kopa njwetse ke balate ke lo balwantsha ntate modimo o fihle o balwantsho ba hlatsitse ntho ngwe le ngwe eo ba inkileng. Now ke ena ntho e ke ratang Dafita knew ha ke tse boboleletswe ke mang hore hona le dintho tse sa tshwanalang go di tloela tse sa tshwanalang o se sa tshwanalang go di tloelela ntate modimo ntate moruti tse sa fastelweng tse sa tebo ha di tlolele modimo tebo mana nkutlo le mo mamedi hona le dintho tse sa lwanweng ke modimo ntate modimo re ho Dafita a ke tlo ya mo wena yena yona ke saisi ao ke mosebetsi wa hore o tsama o tsamolwanela dintho tsa hao mamedi wa ka rata the problem ya rona it's when o sa tsebe dintho tse tshwantseng wena o di lwanele le dintho tse o bonka le dintho tse tshwantseng di lwanele ko wena bo batla ntate modimo o lwanele for David o tsebile hore bantho ba modimo le hoja modimo a ntwanela dintho tsa ka kaofela but tse ding ke a tseba hore tsona di hloka nna hence re hlollena David a tla ngwe ntate modimo tate modimo ke batla go tseba hore ke etse jwa ke tsamaye ke lo lwana na ene sheba tate modimo ha ore ha are no I will fight for you modimo ha I will fight for you. Number 2 modimo ha are I will restore everything you will lose a restoration yana e hloka wena o etsetsa o itwanele for yona hore go tlise dintho tsa ke responsibility how to go and fight. Ai. Doc. Iseng o fa ba ba rata ba itho ba letse. Tsamaya. Hona le batho ba robetseng no. Ba ntse ba re God will fight for me. Mamedi ya ka rata. Hona le batho ba robetseng ona jo as we speak ba ke ba God will fight for me. God will do for me. God will provide for me. God ba robetse. Now David yena a tseba hore no. Hona le dintho tse ding tse o ke ka lebella ntate modimo a tlise ona. Ha so re ke tsoe. Ke tsamaye ke lo di bana. Now the mistake number 2 ya David a yentseng ke o tsamaya le banna. Asa ka tseba hore ba desperate ka fo go gotlisetsa dintho tsa mo a ke tseba ngotla David a etsa phoso mo mamedi ya hore a nke batho ho lolwana bata ba tsamaya le batho ba sa kang a gona go bona hore desperation ya bona e kae ba tsensa go gotlisetsa dintho tebo ke batla re qetelle ke utlwele. Now ha re bua ka desperation re bua ka eng re bua ka o etsa ntho ngwe le ngwe mateng a hao to make sure that o tso kgathetse you go to ulolwane you go and fight o tso kgathetse wa hlapa ke bua ha re tswile tsena ngwane so ha se re a rata but re a tseba re tse must re lolwane amen tate moruti ana te mo ke a ke se mamedi re le matseile doc ra tsu re a tsuwa ntate
re a moya ya rona le fatshe re a tsoa re nyahame re a tsoa momamedi re utlwile bohloko re a tsoa re utlwisitswe bohloko re a tsoa momamedi wa karata ma pelo tsa rona di robeile re a tsoa because re a tseba hore tse ding tsa dintho di hloka rona re lo itwanela ho tsona le hoja ntate modimo le teng ntate modimo ro da fita tsamaya this one yona se ha una mo ke kenang teng ke wena tshwantseng le hlotha dintho tsa ha momamedi this morning if you don't have that mentality ya hore o tsoe o lo lwanela dintho tsa ha momamedi a ka rata bohloko ke bona bible re ha ba se ba fihla beshore molatswane ba thijwa ke molatswana when ba Israel bona ba ile ba feta lewatle ka mantsoma ha se molatswana o neng o ba thibela but ke re fela they were not desperate because mamedi wa karata haiba molatswana ne le powerful ba Israel ba fitile jwang lewatle ba le fitile jwang modimo o ba gontshitse o feta lewatle jwalo na tla hlola ke mo ba gontsha hore ba fete molatswana but the reason ba sa feta it is because they were not desperate and to show that they were not desperate bona fita bona ba fitile jwang le banna ba 400 ha bona ba hlolile ho feta now ke yena ntho e ke rata beqetile mamedi a ka rata solanka rona ntse re ine sa robetse ka matlong a rona re ne sana le di pain re utlwe bohloko re la re etsa jwang re sa batle lwana hona le ba ntse ba fita bona ba tsamaya ba lolwana mamedi wa ka rata ke rata mo when bana ba khathetse molatso ba dutse molatswane ba khathadi ba dutse molatswane ba khathetse ba bang bona ke ba feta ba tsamaya ba ipelela rona re ke ra tlonesana le mogathala wa rona now ye the finte bo e bana ba ntate modimo ba sa itsebeng bana ba ntate modimo ba tsebo bohloka ba o phusha le ho ja khathetse what's ba le motsiba monna ne ene le steering Bible monna ene le steering anantsha mohlaro wa 20 fela ba bula batho e bitswa Samson what's bona steering se a giant ene nga bula batho fela ka mohlaro wa 20 a giant ene ngi tshisa fela masimu ntate aba Philistine ba sa tseba ka metsa jwa tlo go jetsa when ba se ba molikile ka fela ba tla o delila ba fitla ba delila hle re kopa o re thuse o qeta motho delila o re batho ba so re ba qeta ka mogathala buka ya ba Ahlodi chapter 16 verse 16 e bere delila qophela Samson ka nna mmotsa fihlela Samson a kgathala awangula o fihlela Samson a kgathala a re bana bona ba qetwa ka mogathala bana ba stromba o shapa ka mogathala mo qeta ka mogathala debo manang le nkutlo bana ba strong o shapa ka mogathala then ha o so mo shapile ka mogathala o tla ba sa le wiki 20 o tlo mo fa le thata bo bonyane Bible re Samson ha kgathetse ba monka ba mo theolela timla because di rata rona di batla go bona re le fatshe Samson ba monka ba mo theolela ke timla ke tsa tseba ke ba mo theolela hona mo ba marere ba mo theolela ha ba fihla mone he ba fihla ba mo honya mahlo jalo o luza mahlo o luse moriri o luza matla mohlanga kgathetse ka baka la mogathala mamedi wa ka ratang batho ba tsebe hore mogathala ke monyetla o kotsi hore dira tsa hao di fihle bophelong ba hao ba kgone ho fihlela two mogathala ke monyetla o mongata hore ba dira tsa hao di nke ntho ngwe le bona yona because Samson ha qeta ho kgathala mamela Samson ba bile a kgathala o isa lefu mamela ha ba sebetsa na le yena ka nako a sentsa le right ba mo shap delilo mo shapile ka mogathala when Samson a qeta ho kgathala that's when loss tahlehelo ya Samson e qile a lahlela ke mahla lahlela ke morere ke bua tsena mo mamedi hona le a kgathetse mo mamedi ke bua tsena le kgathetse hle kantse mo mamedi wa ka ratlang
re inesa lo ja re khathetse we go re lo lwana we go le o sentsana ndate mmamelo ka rata if nka ba honest wena I'm tired ka mo pelo yaka I'm very tired ke gore I sometimes I no get feeling I'm dry ka mo ke empty that but let me tell you something wa mbona ke eme mona mamelo ka rata it is because I know gore dintwa tse ding di batla nna mo mamedi le ho ja modimo le lehlakoreng laka mo mamedi ka rata at times because mo mamedi ha ke tsebe ba ruti ba but ke bua ka nna because ke motho hona le nako o ke bang dry like matsatsing ana go tla fela ke le so dry ke le empty ke le down but let me tell you something mo mamedi ka rata ha ke gone o nesa le qabale ha ke gone o nesa boemo bona ha ke gone o nesa situation sana kapa the way ke kutlwang ka teng hona jwale you know why mamedi ka rata ko bane dintwa tse ding ka bo madimabe di batla nna mamedi ka rata jwale ke rata kapa ke sa rate la ha ka ba ke le qeba kapa ke bohloko ke tshwantse ke hulanye bohloko ba ka o ya ntweng le ha ka ba mamedi ka rata ke khathetse tshwantse ke hulanye mogathala wa ka o ya ntweng mo mamedi e ka ro ka nkutlwa this morning because baba manona already o so lose tse dintho tse ngata o so lose dintho tse ngata mo mamedi ka rata e ka ro ka nkutlwa re solanka mo mamedi wena o soka o lose wena yes o lose tse dintho tse ngata o lose mosebetsi o lose lenyalo o lose business o lose di chelete o lose di friend o lose batho o lose di family but mo mamedi ka le hlonolo ha o so lose wena o ntso le teng and because wena o ntso le teng mo mamedi hona le ntho modimo ka nna yetsa mamedi wa ka rata ke a o kopa hle o khathetse ke a utlisisa o nyahame ke a understand mo mamedi ke a utla o lositse bana o lose mesebetsi o lose mo mamedi sebedisa monyetlwana this morning so o se mo hlape nna le wena re tsamarilo lona la dintho tsa bana ba rona amen le tsohle tsa rona amen mamedi wa ka rata ke a o kopa hle amen ke a o kopa ka boikokobetso wena khathetse re moruti no ba khathetse ke batle next ke nyahamo ke go thusa ka ditoro khathetse o bodumela molatswana o thibere o ska hlola tsela pele mo mamedi wa ka rata because ntho bohloko e re bible when bo David ba fitla ba maleke ba hlutha ba nka everything le ruo mo mamedi tla ipalla yona ba nka le ruo le tsohle tsa bona tse di dingwe ke ba maleke but now ka bo madi bane ba khathetse jwale ba tlo ba mohaung wa batho ba ileng ba phusha bophelo because mo mamedi the bohloko ke bona bona solanka wena o ntse ne sana le mogathala le di disappointment tsa le di discouragement tsa ha hona le ba tswellang pele and ka bo madi ba bana ba tswellang pele wena o tlo iphona o le mahaung wa bona mamedi wa ka ratang ke qetile ha re kopana tshebeletso tsa tsimena ke a le kopa mamedi wa ka ratang lona batho bohle ba ntate moruti nthuso lwanela di chelete tsaka nthuso lwanela di business tsaka eng yo ba maleke ba nkileng mo mamedi ke sonta sa hore re di lwanele dintho tse ke a kopa mamedi ke na le tshebeletso special tsa tsenela ya ho lwanela ntho engwe le engwe yo satana nkileng ka ba mosebetsi ka ba business e ka ba engwe le engwe mo mamedi wa ka rata tlo ho re tlo lwana re ntse re khathetse mamedi wa ka rata tlo re tlo tswela pele ho lwanela dintho le ho lwanela dintho tse satane a di utsitseng hore mo mamedi wa ka ratang di khutle ke a o kopa mamedi hle ke a o qeka tswa di kubong tsa o ntso sa hlapa kapa haeba ke lo shedding kapa ke mo mamedi ska dumela molatswana o no thiba mamedi ska dumela molatswana because satana na le strategy sa hore thiba tebo una le strategy sa hore thiba mamedi ka rata ke a o kopa ya le mo fela ya re ntate moruti ke ema ka motho ke a itlhotlhora 078 398 3446 078 398 3446 ndat ya le mamedi ka batla ba bangata ya re ntate moruti ha ke bua tsena ne ke khathetse ke nyahana ke ema ka maoto 078 398 3446 ke di pheta lo qetela 078 398 3446 mamedi wa tsana ke batla a le mo ntate mo a le mo fela ke ne ke khathetse ke utlwa ke nyahana ke bo ha re emema mamedi o kalama taxi face 3 kapa face 7
o bo re fela ke kerekeng ya Pastor November nna ke batla batho ba reng ntate moruti re thusetse a re lo lwana Amen. mamedi o karata ha eba ke ditšhelete ke tse fasitseng kapa ke eng mamedi tlo ka pelenyana mamedi radio o radio Hello. ntate Uka ke khathetse nna ndatwana ke papa. o tla go kgathetse ntate ke itse o eme ka maoto a gago ntate wa ka tsatsi nena mamedi radio Ke ba. ya ntate wa ka Ba uka ke khathetse. o tla go kgathetse Ba nnete. o nyagame fela ntate Nya me fela. ntate wa ka ke a o kopa emang tsatsi la ka shoko lena mamedi wa ka rata ke a le kopa hleng emang ba reng re kgathetse Dr. November re lwanetse ditšhelete tsa rona re lwanetse di-business tsa rona re lwanetse ntho ngwe le ngwe mamedi wa ka rata o ska ba kgathala o bo qeteletse so tetse mamedi wa ka rata ema ka maoto a gago o ka le matisa face 3 kapa face 7 fela bo re ya kerekeng ya Pastor November tenteng e tshweu o re tenteng e tshweu pela shopa maditlhare o ka le matisa face 3 kapa face 7 bo re ya kerekeng ya Pastor November tenteng e tshweu ka koloi o drive ka re tswa limo o feta limo and then o fite mo Greek ba bitsa you safe o tsamaya straight mo medical lifting ya o shebe kereke ya rona wa e bona e se le teng mona e golo tsena ho ka stene ka hlakoreng se beige ka odimo ke marulelo a brown a re kopana ngwana jwale ka thena tloko maphuthe wa tlong e santse le kana go le ya tsaba re kerekeng ya rona wa sebetsiwa ke rapella batho ke lokola batho ba tlangweng ditšhelete tsa bona jwale ka re tlo lwanela mesebe mo America o kopa hle ngolle dintho tso lona ba eti lona ba phuthe wa ka gale tlo le dipampiri tsa ntsa dintho tse le di batlang wa ho le moeti ngola dintho tse tharo fela tse o reng ntate moruti ko pare o nthuse re lwanele dintho tsena ke tšhelete ke mosebetsi kapa ke eng tlo le tsona mamedi wa ka nata nomoro tsa rona ke tsona tse re faneng ka tsona tsa go qetela ke 079 083 3833 tsa bobedi ke 079 083 3833 tsa office ke 051 011 4977 mamedi 051 011 4977 mamedi ka la mateki sa face 3 face 7 bo re fela ya kerekeng ya Pastor November tenteng e tshweu ba tla o theola teng God bless you Tebu Hi doc. Hi now qetile. aski Hi. Fela doc ntwe buang ke nnete. Ke nnete batho ba kgathetse. Tebu batho ba kgathetse Ba ndaba ketla ba tlwella makgathala. yo Hore ba ska mathela. dintho tsa bona le maphelo a bona and hantle re kgathetse re robala re inesa re tela ba bang bona ba ntse ba tswela pele because ba bile bo Dafita le bana ba 400 bona ka ba tswela pele na le batho ba tswelang data Doc ntwe e mmakatsang ke hore di ratsa bona di fitile hona molatswaneng wona o. molatswane Dintho tsa bona. ka dintho tsa bona ndate tebo batho ba re destroyang batho ba batlang go bona re wele ha ba kgathale ko sebetsana le maphelo a rona ba ntse ba tswela pele thank you Tebo I love you